Manipur Top Channel की माइकैदगी मरुएबी इपाउसिंग म्यामना थमजगी अहानबदा लेंगमै नागागी इपाइपुसिंगना थमलंबा लम कुकीना मखोगी लमनि हाइरिबदु सतनबा यारोय UNC Masana Masabu Committee on Tribal Unity Kotu ni haina mingthonjaba Kuki Gilup amana liangmai Naga singi mapa mapuna thambira malambu Kuki gilam ni haina phongdorakibu wafambu United Naga Council UNC na yaningdaba ama amadi satnaba yaroidabu wafam ni phongdoraki UNC gi sirol amada liangmai Naga community na Sagani Festival 2024 pangthokpa sida UNC gi maikeri ge proposal piraduna liangmai singi kumayasi Kumamagi mahi marong lok loeraba matungda thainangaidagi pangthoktuna lakpa liangmai singi nat amasum punsi rol ga mari lainaba kumaini asigumba liangmai singna masagi maramda pangthokpa nat gi tharam amada kotuna liangmai singi karisu thausadaba mata utuna October 13 da liangmai miyamna pangthokliba thoramda apan pikibadu akan mamona kanem tawi masina kumai adugi mahawadu manghan wiki mathakta Kanglup ki weba yengthina ba tholaknabagi masa amasu oirakani Manipur si tungan community sing khundamina ba mafam ama oibana state asigi mafam kya tungan ba mafam da nat kyeba kumai kya pangthokna tuna lakti adubu kumai sing asida Kanglup amana atopa Kanglup amagi masata khuthingjina na ba tawdana yamna nungsina santi oina sanglaba sahi kya lamina lakli United Naga Council Naga gi musulmana amabu manghana ba thanglakpa khongthang amata tumini yengduna thokloi Naga singi mapa mapugi lamda atopa community na kuthingzilakpagi thabaksing tawroidabana hari amaramda liangmai Naga Council gi maikaidagi kotuna liangmai singi lambu Kuki gi lamni haina phongdorakpa amati liangmai gi lamda minister and beren lakpa yaroi haina athingba pirakhiba thong akan mamongda yaningdaba phongdorakli liangmai singi lamda Kuki singi mapa mapugi lam haiba ama leiti Liangmai gi lamda Kuki singna ningsing nung khara yungsilaga mati masana puthokchaba itihas khara sandoklaga liangmai gi lam Kuki gi lam onthokpa yaroi liangmai na pangthokpa thoramna Manipur gi minister saruk yaba haibasi liangmai community ki apamani masida kotun ayat apan pigani haina kianbagi thongsa tharaklibasi Kanglup irang laknaba invite tawbani haina lawi Kuki singna kut festival pangthokpa matamda liangmai natragana Naga miyamna kuthingjiluba leiti Matau sumna kotuna su liangmai singna makhoigi kumaida yawhaningba mi kauduna taram okpa matamna Kuki singna kuthingjin pamthokthi karigumba liangmai singi nat kyebu kumai sagani thoram chief minister na yawba lakpada pamdaba thaudok sing thulakpa tarabadi madupuna maki daita kotuna pugadabani haideni su pausda makhatana phongdorakli amaromdana Eastern Nagaland Territorial Authority PU yakre Eastern Nagaland People's Organization ENPO gi maikaidigi Frontier Nagaland Territory Authority Pinaba demand tawduna lakibasiga mari leidana hawkiba yumsakasa numita Nagaland gi cabinet na state asigi nongpok thangmada leiriba district tarukta territorial authority pinaba gorep lokre state cabinet na kupna khanaraba matung matam kuirabagi mamangdagi ENPO na tanduna lakiba demand sing pinaba wafam yanaba purakhibani Nagaland gi district taruk sang Konya Phom Tikhir Sangtam Wimkhuyung Khaimilugan amadi Sema tribe ki section kharana punchilaga Frontier Nagaland territory haibama semgadabani haiduna demand tawduna lakhibani demand asin nongpok thangba Nagaland gi saruksing asi matam sana Nagaland sarkarna miyeng sangbidabadigi sector khudimakta sothaba haibadu oiri Nagaland state ama hex Sembadagi nangasi phawbada Eastern Nagaland gi saruksing miyeng sangba watpadagi yamna sothaduna lakti maramasina kumja English singani gi taradagi hauduna ENPO na Frontier Nagaland haiba mapigadabani haiduna taknaduna lakhibani marasida center gi maikaidagi state government yawanduna nakalahungi wari sanaba ma ENPO gi matana khanakhi Frontier Nagaland gi demand ga mari laina ENPO gi miyeng makhada sahi sida pangthukiba Lok Sabha amadi urban local body gi mikal boycott tawduna yawkhidi demand asi matam kuirabagi mamangdagi sathaduna laklabasu thabakto onthoktan lairakibani Frontier Nagaland haiba ama semlagasu Nagaland gi manungsana Frontier Nagaland asi admak laigani hansu pawsta makhatana phongdorakli atopa pawnguna Mafam khangdana laidiba nupi macha ama Thawal police team na Mumbai dagi rescue tawkhre accused phare ngasinu philpung ani ga minini fuga mangarom taba matam Thawal district police ki Gaurav Dogra SDO yaripok amasum women police station Thawal gi women's IO na litawba
टीम अमना मुंबई पुलिस की मतेंग लोइना थौबाल की मफम खंगना लेरिबा नुपी मचा अमा मुंबई पुलिस स्टेशन की मनुसनबा नवीन मुंबई की जासाई एरिया दी रेस्क्यू तौरे लोइना एक्विस अदुसु फगत ngamkhre थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना थौदो असिगा मरी लेना FIR नंबर 20 क्लोज 10 2024 वुमेन पुलिस स्टेशन थौबाल US 87142 BNS 2023 added for Proxo Act 2012 की मखाद लखत केस अमग मरी लेना एक्विस अदु फगतखिबने फारब एक्विस अदु की ममिंगना लाइश्रम सनाथोय सिंगा से कुनगमंग आपोप लेखिदरबा बिरमनी कावी जेरी दिबोंग खुनौदगिनी अदुबो हाइरिबा मियैसि मखाताना इन्वेस्टिगेशन चथबदा जेरी गाट बकीसा पार्ट 1 असम दगी अब्दुल मनाब चौधरी अपोकपा अब्दुल जाबर कौबा मियो अमनी हाइना खांगले विक्टिम ओइरिबा नुपी मसा सि मेडिकल एग्जामिनेशन चथरगनी फारब एक्विस असि मरी लेनबे मजिस्ट्रेट की ट्रांजिट रिमांड अमसुम BCAS परमिशन लौरबा मतुंगदा मथौ ताबा आइन की एक्शन लखनबा स्टेट असिदा पुरकलगनी हाइदेनसु पाउसदा मखातारी अतोप पाउमना नौना साबा सर संगाबन येतनरकपदि असो अपन थोखरे पलम क्या थुगाइरम नेहरी हाइरिबा थौदो असि टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की मसी पुलिस स्टेशन की मनुंगसना लैबा सुइसिमी विलेज की बप्ताइज चर्च अमा संगाबा यागनी यारो हेना येतनरकपदा खतना चैनब थोकपगी थौदोकता मियोय अमा सोकले चर्च की पोसे क्या थुगाइदुना अमा अता थोनख्रे हाइरिबा थौदो असि ngasi पुंग 13 तारकपदा थोलखिबने थौदो अदु सोकलबा मियोय दुगी ममिंग खंबा सका से यंखैगत्रु अपोकपा संक्रिम दोन खवी नुंगौरो विलेज तगिनी मक संगाबगी थरमदुदा कैमरामैन ओइना वीडियो कवरेज तौदुना लेबने हारि थौदो असुगी मताना प्रेसता फंगो पावगी मतुंगनदी मरिंग नागा बप्ताइज एसोसिएशन MNBA की मखाद लेरिबा तुइसिमी विलेज चर्च असि नौना साबा लुसिंदुना चर्च की असेंबली ना ngasi संगाबा हाइना यानखि संगाबा सिदा डिटेक्शन मिनिस्टर ओइगदबा MNBA की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ओइरिबा मियो अमबो खनबदा कंस्ट्रक्शन कमिटी की मैखैदिगी नहाद डिटेक्शन मिनिस्टर हापि यारो हेना येतनरकपना मरम ओइरगा खना सेनबगी थौदो थोखिबने थौदो दुगी पाउताब टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मैखैदिगी भारतीय नागरिक सुरक्षा समितिया CRPC 144 थमदना मफमदुदा मसिंग यामलबा पुलिस सिंगाक सेंदुना लेखि हाना सेबाव सत्किबना चर्च अदो मियामना पुंदबिद संगानबा हौनबि मतुंगिना रिबोन कक्तुना संगाबा लोइरकु मतमदुदा कंस्ट्रक्शन कमिटी की सेक्रेटरी ने हाइबा मियो अमना खुल अतोपदगी नहा क्या खोमदुना पुरकलगा चर्च मनुगी पोसै क्या थुगा यैखाइदुना अमा अता थोलंखि मदुगी मतुंदा चर्च अदुदगी खरा चलगा लैबा DK मोसिल का 56 कौवा सै यांखैगी तरुक कौवा अमगी युमदा अमुक थोमजलक्तुना युम अदुदा नुंगना थाजिंदुना अमा अता थोलंखि मतमदुदा युम अदुदा चाक चादुना लैबा कैमरामैन खंबा सकाबो फुरमखिबने हारि अशोक अमसुम अशोक पालेलदु लेबा कुनगा तुरुक सेक्टर AR की कंगबु अमना मफम अदुदगी पुथोक्तुना कक्सिंग लमखाइदा लेबा जीवन हॉस्पिटल लेकनखरे हारि पाव अदु ताबदिगी SP टेक्नोपॉल रोहुल गुमपता याउना अहेम सिक्योरिटी फोर्सिंग थोमजिंदुना मियामगी इरांग लाक्सिनना बखनखि अमसुम मखाताबा पामदबा थौदोकसिंग थोक्तना बंगाक्सिनबगी थाबक लखले हाइदेनसु पाउसदा मखातारी मकासा थरक पोइना तोपा मरुएबा पाउखरना लेबाक सिन मथुना पांथोकनबगुम मणिपुरदसु राष्ट्रीय एकता दिवस पालन पांथोखरे सरदार वल्लभभाई पटेल की मपोक नुमितपु लेबाक सिन मथुना राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 नेशनल यूनिटी डे हाइना पांथोकनबगुम मणिपुरदसु स्टेट लेंगाना सिंदुना ngasi अहानबा मणिपुर राइफल्स की पेरेड ग्राउंड पालन थरमुस पांथोखरे थौरम के अथोइबा मिथुंग ओइखिबा पावर मिनिस्टर थोंगाम बिसोरजन अहुमसुबा IRB की CO सरंगथेम हेमंत सिंगाना पेरेड कमांडर ओइदुना बैन पार्टी याउना कंटिजेंस तरागा मंगाना सर ग्यादना सखिबा मार्च पास की सलामी ओके लोइदना दिल्लीबा मियामदा मिनिस्टर ने याइबा पाउजल पीबगो लोइदना पलन थौरम मसुगी मरुओइबा निक्सिंकी लेबासिना निंखा तमलबा मतुंग कुमजा इंग्लिश सिंगमगा समापनगनि फुगा तरेतगी इंग्लिश सिंगमगा समापनगा यंखै फावबा लेबासिगी अहानबा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर ओइरमखिबा इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट सरदार वल्लभभाई पटेल की मपोक नुमितपु राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे हाइना कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा तरागा मरिदगी पलन थौरम पांथोक्तुन लाखिबने अथोइबा मिथुंगी वरोल मिनिस्टर थोंगाम बिसोरजन लेबासिना निंखा तमलबा मतुंग
लेबा असिगी अपुनबगी सक्तम सगनब होनबदा सरदार वल्लभभाई पटेल लौरंब थौदांग नहौनन सिंथाकी कुमजा इंग लिसिंग अमग समापनगा निफुगा निथोइगी क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया की पार्टीशन मतमनसु नहा ओइरिबा गांधी की मतुंग इनबा अमा ओइना अचौब थौदांग याकी ब्रिटिश की मकुतगी नौना निखा तमलबा मतुंग निंगथौ पानबा स्टेट 545 अमा तोइना पुनसिंदुना अनौब इंडिया अमा सेमदा मांगना अचौब थौदांग लौखिबदुबु सखंगदुना माकपु आयरन मैन ऑफ इंडिया मिंगथोल पिखि कुमजा इंग लिसिंग अमग समापनगा मौद्रागा मथोइदा पीदुना इकाई खुमना बुटखि लोइदुना महाकना लेबा असिगी लौरंबा थौदांग मतम सुपदा निंगसिंगदुना लेहौनबा माकी सही चामगने फुगुमदोइ सुपा मापोक नुमित्ता माकी पोंगनाफ गुजराता माकी अचौबा अवांगबा मितम अमा स्टेचू अमा यूनिट मिंगथोंदुना माइखुम हंगदोखि लेबा असिदा इंग तप्पा चखोटपा अमदि अपुनबगी सक्तम ngaknaba honabada aikhoi punamangna darkar aikhoi punamangna सरदार वल्लभभाई पटेल की खुदुंग इनबस मिनिस्टर थोंगाम बिसोरजन मियामदा अपील तौखि थौरमसुगी सरुक अमोइना मिनिस्टर थोंगाम बिसोरजन लुसिंगदुना थौरमदुर सरुक याखिबा मिपुंग खुदिमक पुना राष्ट्रीय एकता दिवस की वसक लौमिनखि थौरमदुर मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह लोइजना सिविल अमसुंग पुलिस की मकोक्तंबु ऑफिशियल सिंह सरुक याखेनसु पाउसदा मखाताना फोंदोरखलि अतोबा पावमना बीजेपी दगी सोंगथाम बिजोय तांथोखिबगी ऑर्डर सनबा यारोय हाइना कोना राय ताखरे कुमजा इंग लिसिंग अनिगा कुनगनिथोई की फेब्रुआरी थार भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की प्राइमरी मेंबरशिप तगी सोशियो एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर सोंगथाम बिजोय तांथोखिबगी ऑर्डर अदु सनबा यारोय हाइना कोना राय ताखरे हाइरि वाफम सिंग असि लंफेलदा लेब सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट लान एडवोकेट एंड बोपेन मैतैगा पाउमिसिंग उनबदा फोंदोखिबने माना मखा तारदुना सही अनिगा था निपाल हेना सिविल ट्रायल क्वीन सथरबा मतुंदा नकलनी मक्की एग्जामिनेशन सथरगा क्रॉस एग्जामिनेशन सथरबा मतुंगा ngasi कोना भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट पिखिबा ऑर्डर अदु सनद्रे हाइना कोर्ट की जजमेंट अमन राय तारे माकी क्लाइंट सीएस बिजोय तंथोपा सनद्रे लोइना माकु तंथोखिबा दो बीजेपी की लेंगा की वांगदनी नियम नत्ते सनबा यारोय हाइना कोना राय ताखरे हाइबा वाफम थमखेनसु पाउस द फुंदोरखलि अतोपा पावमना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अमसुंग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी इम्फाल ईस्ट न सिंदना वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे की थरंगसी इम्फाल ईस्ट की डीसी कॉम्प्लेक्स लेबा पंचायत भवन न पांगथोखरे थरमदुर इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसी खुमनथेम दैना सीएमओ मिशन डायरेक्टर DSS इम्फाल ईस्ट एल इंदिरा मदी बाबिना हॉस्पिटल की कंसल्टेंट सेक्रेटरिक्स हाउबिजम अंगोम सरुग्याकी थौरमदुर सरुग्याकी खुमनथेम दैना डीसी इम्फाल ईस्ट न हाय वखल सोनथरकपा वखल नैतोम ताबा वखल मिमानरक्तबा मतमदा कोवर्कर्स न मतेंग पांगबिबा दरकार होय हिदाक खक्ता चारग वखल मिमानदरबसिंग लायेंगनी हाइबसि लांगनी इमुंग मनुंग अमदी वर्क प्लेस थबक तौमिनरिबसिंग चाउना मतेंग पांगबिदुना वखल मिमानदरबसिंग पुनिंग थौगतफिउ ममांग सही की मे अहुमदगी मिपुंग खुदिंगी वखल चारांग अदुना लाखली शांति लाखले हायरबा फाव वखल नेना ताद्री वखलोन पॉजिटिव ओइबा मथौ ताइ लोइनना मेंटल हेल्थ असि लुमना लौसी हाइना समान फोंदोखि थौरमदुर सरुक याखिबि इम्फाल ईस्ट की सीएमओ एल इंदिरा ना हाय थबक अमा तौबदा मेंटल इशू लैरगदी थबक मंगम सानदे अखोई इसाना इसाबु नुंसीबा मथौ ताइ लैरिबा हौजिकी फिबम असिदा स्ट्रेस लैबा थेंगदै प्राइवेट लैंगा की लोइसंग कोक साधनबा फिजिकली वाजरगसु मेंटली फिट ओइरगा थबक तौरगदी चादा 65 कानबा लैहखि ngasi pangthokiba thoram aduga mari leinana the Imphal East lamthaduna the Imphal East lamthaduna it is time to prioritize mental health in the workplace have a proposal puba rally ama Imphal East district administration loisangi akoibra sakhi rally aduga mari leinana NTCP district health society gi miyang makhada district asigi oina tobacco free youth campaign 2.0 su DC na hawdokhen su paus ta makhata na phongdorakli atopa pawmadana lambi thong sem na ba tampak to lupa crore sahunga yankhai ga mathuga point nipan thadabada singda lupa crore lising nipan ga changa ga nifu ga mathuga point maudra ga thre thadakhi PWD hauki basai mari asigi manungda lambi thong sem na ba singda apun senpam lupa crore lising nipan ga changa ga nifu ga mathuga point maudra ga taret ki
project paikhatki amaramda hariba matam asida tampaki oina lambi thong semnanaba lupa crore sahunga yankhai ga mathuga point nipan khaki project paikhatki haina PWD Manipur na thadorakpa sirol amana hairi PWD Manipur gi chief engineer na hokiba yumjakisa numita thadorakpa sirol amana hai kumza english ngani ga kundagi na kunga mathoida Manipur gi singi lamda lambi thong semnanaba project taragani thogi damak lupa crore saunga ga kunthra ga tereka point humfuga mathoi sanction tokhi kumza english ngani ga kunga mathoida gi na kunga ni thoida project kunga tereki lupa crore sani gani fuga mari ga point humdra ga ni thoi kumza english ngani ga kunga ni thoida gi na kunga humdoida project sa ma kunthra gi lupa crore satreka ni pan ga point kunga tare kumza english ngani ga kunga humdoida gi na kunga mari da project sa ma ga yakai ga humdoi lupa crore satruka humdra ga humdoi ga point marfu ni pan amasum kumza english ngani ga kunga mari da gi na kunga manga gi na project kunthra ga mathoi lupa crore sani ga kunthra ga mathoi ga point tare sanction tawki Manipur gi apun pak saw lam gi sada maudra sing gi lam oidibane hairiba lam si da tampak lam gi oina lambi thong semna na ba kumza english ngani ga kundagi na kunga mathoi digi english ngani ga kunga mari dagi na kunga manga phaw bi apun sen pam lupa crore 1.300.21 sanction tawki hana su serol aduna fongdorakli Haukiba say Mari Sigi Manu National Highway Infrastructure Developments Corporation Limited NSIDCL na singilamda lambi thong sem na ba apun senpam lupa crore lising nipan na songa ga ni fuga matuga point maudra ga tere ki project pakatki aduga hariba matam asida tampaki oina apun senpam lupa crore sahunga yankhai ga matuga point nipan project sing NSIDCL na pakatki kumza english ngani ga kunga mari kunga manga gi oina singi lupa crore lising amaga sahunga humdraga mariga point marfuga mathoi duga tampaki lupa crore lising amaga sama kunga manga ehenba senfa Ministry of Road Transport and Highways amasum NEC dagi thadoraknaba ngai hedi panma yabri handakta MLA Paulilan Haukip na phongdorakibada mari lainaba ministry na Manipur gi tampaki lambi yankhai ga taret sem na lupa crore samri sanction toraga singi lambi thong sem bagi senpam pibidre masimak singi lambu mirai bani haina claim tau khibani haina su paus da makhata na phongdorakli duga hausi ko ina di myam paus matang sa sinjaragi mas myam pura no update ngaminasi